E folo fam fa tala fatu ya tio Samoa le atu pele ala fa mai fa no le le ta fo ele lo fa male nga le le tua ya fa tala fatu ai ele malu so tato o tunu male malu so tato no po fe lava le tafo ne kirope o lo e mafuta mai ai ya e fa tala fatu tato por kala mo tala Samoa ele le ta ya wa si le vi nga mo fa tai le tua ia e pe ona fita i tunga ma le sunga le whawhenga ia e noka poniu ia ma le whakasa petani fau ia o viinga o tārsanga ia mo se fula upu fola le nekta au ia e tāpasa ai pe tua matawina e fui tātou a i le tau a mataina o tātou whiau ma tātou ngā luenga e ne yaso ia o le upu le nekta au po le nei fui yaso whai unga ata mai ia o se upo matua ia o ngā mo i tātou uma. Ia wapo whe lawan me te anga ia nei asu. Ia vai lawa tātou whai unga wa tātou whai unga. Tātou te leiai, pe tātou te manmi ai. Tātou whai unga fo i tātou te leanga, pe tātou te o atu e se tūlanga. E re te tau ona tātou o iai, pe tātou te le fia fia i fo. Ia, mori eire nganga whaftai tele le sunga le whawhengainga, ia e noka pōniu, ia ona o le tātou tā penanga ma le sauninga i le ni taiau o whai mo tātou sui le tātou vātapuia ia mo tātou tua soi fua ia o tātou lava ia whai le mau tele i lana auna ia mo nana wharitua ia wāre whianga iai mani ngā ruenga i tono le kālesia tai fo i le kālesia le lātou tapoinga ia o whianga iai le sunga le tātou tofi po le sunga le whawhianga inga ia ma tātou tāpoinga ni tau. Ia e whatalofa atu. Whatalofa leo whainga ruenga tofi a rea tua. I so se whatawhaitaulanga i tai o e kāresia tai tas. Ia whatalofa i tu sunga i tō ina, mo tō wharatua. Ia o leo whainga ruenga whai whiau mo la tō wharatua i so se nuu. Ma so se lalwhanga i le ngata lai samonei. Ia whapea leo whainga ruenga o lo papa au. Ia tunu e mau po fa foi tafo ke lope o lo e mafuta mai fatalo fatu tato programe fatalo foi le laulau le fontele no fionga le te fono ia ale sui te fono o le fai lautusi o te tupe mo to fatua fatalo fatu tato programe le tau fatalo foi le laulau te mal e carecia e le fionga le te fono e va pela sunga i le fai lautusi Ea whatalo foi le tu pāle malo, mai lava i lau a fionga le au malu al malo, ea malau masiofo, o le fono suitofia, malau wharitua, lau fionga le tumai tai pāle mia ma le kāpeneta, ea whapera o fionga le whongwhitalai, ea ma le palemene o Samoa, whatalo whatu tātou programe le tu o le whapasinonga le fionga le whapasinsili, ea ma le vaenga le whapasinonga, whatalo whatu tātou programe, ea whatalo foi le loia sili, ia ma le vaenga o loia watalofa ia tō nei taiau watalofa i company SS company business to moti business laiti watalofa atu tātou program tāngaluenga umba watalofa foi tātou tāngaluenga o lango ina tātou program nei o talofa Samoa leo mwhai eo na awina atu e lea taiau ma lea taiau o walau mai mo whaafunga mai Samoa ia e pe ona e mitanga luenga o soifu maloloina ia whapea le manile ale Uncle Johnny ia o lango ina le tātou programe a talofa i paanga o whea lava le tafo le nei kerope o lo e mafuta mai whatalofa atu la lava le teimi o lo iai le atunu o lo e au mawai whatalofa atu tātou programe whatalofa mai lava i le motele i salafai o aporima manono se yo mai tu moanei ia watu ni motu sa ia tuila manua fatalo fatu ia o Hawaii, Amerika, New Zealand, Australia ia mo so stafo le langi fatalo fatu ma lor mafutawai ile le tau ia e fatalo foi ina i fana waonga ia le fo wa ala fai man tau atono na wa nga me foi ia onga le aso fatalo fatu tato programe o le sole e fa mana tuina ida so fa pitu mo fa yaonga lo rato sao foi
po le whaatawaina fo ilo lātou walauina ilo lātou sao. Ia aware ino tama whanau si o tātou atunu po whē lava le level mai lava le level le anga whakateitai o le primary school o le intermediate o le kolisi se ia o lava le university ia whaatalofa atu tātou programe whai aonga umalava mai pule aonga o rii ma tamatai whai aonga whaatalofa atu whamanui atu le tātou le aso whaapitoa mo o tou i lo o tou sao o lo whaia ia wāre o tau ina o alo ma whanau o le atunu ia a wāre so lātou do mana e manuia whaatalofa atu whamanui atu le aso e whaapitoa ia o tou sunga i whai aonga ia whaatalofa i mtanga luenga e se le malo peo na iei mtanga luenga o lo lātou whaia pere tau tu o le lua sumal whai tu la i le aso ma le aso i mtanga luenga o soifo maloloina o le mtanga luenga o leo leo o le mtanga luenga o le el tise o le vai o le New York o le vai tau ia o leo poma skula ti ia whaatalofa atu tātou porkalame ni tau malor ngā lue ia malor fo tau atai malor tau tu atunu le whaatinu ina pēo tiu te mwhiau ia wāle tau tu ina pēo si o tātou atunu whaatalofa atu tātou porkalame ele ni tau ia na wa matana lunga o penga te whairangi mo e o fia mōni mai o lātou o lo whaanga e tātou porkalame ia nao pēo whai atu nao matana lunga o tātou penga te whairangi ia mōni mai o tau o lo whaanga ia no o tau mwhai le tau lo lau minatu ni tau au te manatu o le a tu atu i le sunga ia tau ia mai se whawhia whianga ia e tau mua i vore tātou porkalame ile ni tau ia tu te riu mai ia ona fa wa wina lo tato por kalame o le Talofa Samoa Solo atama itai
It's
Ia, o minute wa te ai tu lai fitu. Tu te limo le tatou programa le Talofa Samoa. Ia, pa Talofa tia te o na fatua e maua po tu e mafuta mai le tau. Ma lo soi fo manuia. Ma lo soi fo mo. E pe foi no tau e o le solo va me tu nei la so fa to mo tatu fa yaunga. E fa Talofa tu inisio o so a fa yaunga o te lo. Ia, pe o nei le uso ya Tavili sao Tariu. Ia o le folo fa yaunga le kolisimo lunga ya vele. Ia fa Talofa tu tau fa Talofa foi le sunga ya o pola mose tua foi. Ia se foi fa yaunga o lue le ngate le usapi al fua. Ia fa pe foi le tato kolisimo le tato universite. Il papa ngala. Ia fa Talofa tu tau. Ia fa Talofa Ie o lo lato ngalu lue ngalu fa waitemi ie po fe lava I tono New Zealand ia ma tono fo I Australia ma lo ia te o tau le ngalu lue ma lo fo tau tuina ia o se tato watnu ie fa pe voide se manuia ia mo na ia tato wainga ia le te vai atu ie nei ia tato lo fanga I lungo tato pinga te failangi pe o le ma fito mai ai se malanga a se ulu manuia e lau sunga le fai fiau, se mau tae au manuia. Fo I seo tātou atunu, umaso se Samoa I tafo I fia o le ni laulangi. Manuia le pōkarawi, manuia fo I fiau, ma faivo le yaso ia Samoa atoa. Mana tua ia ata mai a tātou fai, ma fai le yaso ka plesi. Le sao le e se malanga. Le upu mori o le tae o le ata mai, ia faini a tātou fai unga ata mai. Ia po alava mea waso se mea tatu te anga ia tau lava ona fai tatu fai unga ia o le uso ia Robert Peterson o lo mafuta mai fai tala fai lau sunga malosi lau sunga manuia le ngā luenga nei tae o lo fatu tai Rob o lo fatu fai moi longo good morning from New Zealand so I fo manuia ia lange ma moi sopa se wala ia na fa malo mai de EFKS TV mata ko fil programa milita o ka ples Samoa pa tai sopa John Mau Talofa sunga malor se formulia malirangi ma ya malor se formulia John puyau se uteni ya na fa malo mai sunga ni alwanga ni tao manuia la sunga muriatu mato lo fanga sunga ya ao fa tuam fa nau ia Andrew whangaiawa, mare whanau, whapea fwoi le sunga ia nganu vale, mare whanetua, ia lei EFKS Pēmiua. EFKS Pēmiua, ia ukirani New Zealand, maro lawa whamalosi, ia le fwoi ua umale, nei tau sanga, ia on sai, toi tonu nei tau sanga, na toi umo fwoi le aonga, ma toa lofa te ratu mo tau, lava manga male ainga ya ma lofa ftai le fanga le so ia o tau ina tuno kolis fa fai fiau ia o puiau se teni le mai ka ples ya fa ftai puiau ia so ia master foi le fa Talofa tu ilo sunga ni tau ma tongo fie le lofo le tu mo le foi se fa Talofa ina ia ma tu o lo no talo mai nu ta mai ale sulu aleki malitina ya ta putawa mon vi lava tutu ne aso fa tai masta fa tai vo ile mafto mai ia na yo matu vo lo mafto mai nu ia fa Talofa tu ditao ila sunga ale sulu aleki malitina ya ta putawa ia malo vo ile mafto mai ia fa Talofa tu le I avitavale Abtavale umala valo o la tu ina su tato watnu ia ave taxi ave pas o nisio lo la tu kilivaina ia o loa I tonu su tato watnu fa Talofa tu ia o fa tuanga lava vai no tato sao ngale mu fu lava oile sao fa tu na ina ia e halu ia tato ta vale fa Talofa ia wa I sunga kapteni ma wa
I vae o lo lato whewheina le maru se tātou atunu i le vao o sale longa mo muri whanua ia ma le ratu fwoi muri whanua anga i sale longa. Aftai o whataro fwoi pasa seuma o lo anga i mai ia ma lo anga i atu i le motele i se la whai ma lo le melei fo mai i whanua le ni te au. Ia o lea lava o loo iei lava nei a te le avanoa i dunga o tātou upenga te whailangi ia ma whai o na moni ia o lo whaanga fwoi i nei o tātou ainga, mia le ngata i Samoa nei, ia po whea lava le tafo le kirope, o lo oe mawhito mai ai, ia mori mai o lo ia o lo whanga. E o le atu, i le sunga ia atou, ia a was tātou whaafia a wale anga inga o le tātou porkalame atu e tali mai, ia o na whaawa wina o le tātou porkalame o le tūra le afo le fitu, ia o le a mawhito mai fo i le tātou kampani o le sui o le tātou kampani o le sepe. Ia wā le lātou whatatanoanga. Ia lātou tu ia jau. Ia, teo, o le mole se tātou whawhiawhianga. Ia o le toi whawawina le tātou programe o le Talofa Samoa. Matama e pia kaola tose ai uli mai le awala ma pepese ile oliana tose oriana senza mama ele tu putele ai ciao pele Pole ai ona pa o si o pia pia Sawia e la pele tele pa na loina o kolina Peata sa vali vali le pomasina Sa o si o le tape mai le branu vole a patanu to my lonely heart, from a land of far, sweet Pacific breeze, to join us all, just as we are, sweet Pacific breeze.
Esse
ia whaftai atu tātou whawhiawhia. Ai, malo. Ya, tu tadi mau tahu program le. Talofa Samoa, ya, ona fa fi la wale. Fa no fili muy no lo tao. Ya, fa talofa tu ya Manuele, ya so tamara Manuele mai ele sa lo mafto mai I vai lo fa leta. Ya fa pe foi ya fa fi umra vai tono Samoa. Ina fa fe malua, piula, uruloa, momoa. Ya mole a fa fi le mo tele sa fa I tafua. Talo fatu yo tu sunga I pule maro le inga fai aonga yo pe hoi sunga ya wa o mola tu fatua ia o lo ata ina I tono ko lis fa fai fiau ia wat fon fatalo fa ni tau ma tu wa futa mare sunga ya rona ia mar tato company maro sul sep ia wa fulla tu fatata no ni tau ia malole so fo ia rona Malo soifua kore se tani tai awale ngatai leo ta pa ang matamata me lunga tato lai tu sao. Le mawa tua ia nai vai ngai comment me lunga tato lai ni tai au. Ye fatala fatia te auto umalava ni te umalma tai mele umantola lau to suafa. Ia lau se tai me ya so mantua tua auto ia fatala fa tu po filpito la langol o mauma ia le lai tu sao tuni tato ala ata ia le ngate le o tato ai ngolo ini Samoa la usuni tai fatala fatia te auto umalava nei tina mama tua o sumtua ngani wala usumenga luenga ia le ngate le fana le aonga wa tola itia nei aonga ia tali la to breaking ni later ale tele lava onga le whaua upea ia onga whanita awa onga ni tau sanga awa le toi umi ia ni masina fo mani vai aso ia whaumalia fo whaumaina fo ia le ma onga nei tamaiti nei tau sanga ai lo mau o matatu packages tau awa onga oni calculators oni penny po ala vani mea onga nei whana olo tau sa ilia pencil cases i o cover fo whaava ai nei api Yo lo maua o matatu kampanila
ma fiuma tala awane se la lo la talata ne te oi ai le ngata I lea o lo ma whai ona whai me whinga whataunga online na o lo message mai lawa ia te mātou ia activate tatu po o Fele engine whainga o fiona whai me lo whainga whataunga pole Samoa market o tatu website ai le ngata I lea o le tatu Facebook page ia ma tatu I nei le tatu maua Apple o whaunga ina tatu tunu I nei Samoa e lea fo I tatu whalau I loa fōu na whailo atu le ason nafi ia le lama tala noa I masi o tuanga nea korsita nei tai au ai le whangaloina mātou Prayer Warriors is mātou company a Mama Nino, Mama Queen Papa, ma lola vasoi foi atoa fionga ai le ngata I leo la fionga toto ali to flau fiti ia o le lonali ia au mua no whaalo I mla whingaluenga atoa lau sume e tala tatou la la taitasi te reo ino o matamata mai ma lola vea te utolea la usu ia le ngata I lea o si officer nei le tatou ala ata I wala usu me tapene ina tatou pukala me peona masania I tae o solua masolulu taitasi ia ma rona awa e tawa foi le Prayer Warriors le o le tasi nei au penga petino na marasi o le mele o le nofo tatalo ia moe o lo vai le fai va leo le talo mai mo I tatou ia se lava ia na I tatou matua matatua ia aftai la o tou ngaluenga fai pe ia le na manuia tatou fiau mata tu ngao nei rona le famna tuela so mo fai au le ko o le teachers day ia wa fo la to sao mo la to ona I tolo so tatou watu ia la to pele no ia to ia wale to lo wino ni so tatou fai lo ia o ia mal tatou company in nevaita Whaftaila o korsita ia happy teachers day tatou fai a onga malava awai telefona ia onga vaai tuanga ni asin manai ia o lo o va lua ia manisi fo la tau timi vaai tatou a onga ia su mai tonu tatou fale o loa tele o anga te ile fa mai o le pulea onga la mai ale bata kasi mamau ai o mai o tia vi o kania onga ele tola la atua ia ele mafaiona ngalolo to ngalo fita ai fa manuia to fo ia sofia onga isi a onga fo ia veli ia o le la mo fo ina fo mai lo ni tanga ai mole tato fala wiloa ne I aloa I le tata noanga I le tato flash sale ana le fifa manatu tu lava I tato pa anga whaataulo to sa ilia I ni lava pola e fo I mona I whanau la sata maiti I olo o maua I tato o futino o tato white on white po le tato e le print e le pa e lunga o le I pa olo o maua o futino tato tamaiti size lua ono lua valu tolu lua se ia pa ia lava o le size maulunga lava lo iai o le size fafa ia amata mai lava le tau I le fast fita la 5 sene se ia pa ia 5 tala o le tama o fulima pupuula na ale o fulima umi po le long sleeves o lo iai ia o size so ina lua se ia pa ia le fafa Io non tau amata 5 tala se ia pa ia le ono 5 tala o lo maua tatou ia faitanga o ofo mona I whanau teine la e te lo maua tatou dresses ia ai le ngata I leo singlet tau o tamaiti lava ia vavele a 14 se tulou e mana mia lava singa le te ofo tono o le ofo le fai a wane eva ai a tupo la wafu mai lo alo se tulou alo pipi I lo tino mana I fai ma tau lo tua la shine ia uma lo maua tatou I palama I mawhaiona suihina ini la e walo ia tatou ava inga sui tatou whalauloa ia a whaapea ele o avanolo walo ai se ofo te tatou nuina e mawhaiona sui ai ia mawhaiona ava te tono na fuala ia le mātua vaenga le ngata leo design solo muna o mia tatou mātua o na whai ai ia la e tatou whanau o lo maua tatou se vai mo tamaiti la eti tamaiti talavou ia manai tamafo ia matina matolo to anga pe mea lau talavou ia lo maua o matatou se vai o tatou whalauloa o futona ia mau tatou t-shirts mal vaenga le oi ia maisi tatou
t-shirts o lo mau tonu tātou whalauloa. Me whaina whafisili mai lunga tātou I tū lau tātou company po a tātou tātou o loa nei pe a whape o lo muna mia. Ai tele isi sua tu whalau whātau. Ai pe o le whalau I loa o patino tonu ele a so. E a matele so le tātou whalau loa nei o tātou flash sale special. Tu se a matele a so ai whao maina la su wha o le vesa fōua. Tele tātou o lo whaaluina tātou flash sale nei o tātou vaenga la pito I tua wa tele tātou ainga o malanga mai le ngatai tātou ainga ino mai tātou fontele alo toi fofoi au nei tātou ainga o fia asiasi mai foi talo le ume ona taponi tātou borders o lo e tātou ainga o mai foi whalavelave o sao whai o sa mga pea e siwa ainga se tulou ia male o mai lava e fia asiasi mai tātou ainga nei o lo ia tātou coffee tables, o lo ia tātou seti lau ai, o lo ia tātou 5 sita lea, le whapaoina le whase lau 5 suta la mai lon tau masani ono se lau iwa. O lo ia le si tātou 7 sita, e 5 se lau iwa tā la lon tau, mai lon tau masani e balu se lau 5 spulu. O lo maua tātou moenga malvaenga sleep well, le whatala whatua ia futi ma tātou awhenga luenga atoi, vai tele nei tu la tai au I o maua tātou seti o le fata apa filing cabinet ka mai le tele nsa e lia mai awai si time for ina for me sangata se tele femna o papa te I tutulu se me o le fale pe te pisi mai ton le timu ai a faina ai o lo maua tātou filing cabinet ne mwhaiona sui ai ia tātou kapeneta lo ia le fale ia watu tama ia se fele te le tau pole tau pisi mai futon se tima faina tatu tama apa ia lo ia le tatu 5 tia le whapauina tol se lau iwa sfutala malon tama sani ono se lau 5 sfulu o lo ia I tatu verde o le tama tosola le na whatau lo 75 pe watu teo I tontoi se lau whanau watu teo I polo matua so a sui ato le plan so se mea lava na fenti o tonu ele ngatai lava na ia lum whanau ia au o toys fo I male ngaso le fale awai tatile tan noa mal tua tu tangata tato fale ala matua ngaso wal mele ia eu me la tatua fa mai se atan tami mai ni era miso ngaso le fale tene matua ato pe se fe foi tonu ipu poni frames fo el ai no trophies vai fa pena ele tau ele po le pefu fo ia e mana ia whaatau so ka peneta le mantua I full flash sale se a peneta sanga ai le ngata I lea watu e whaauina o nai whanau lea onga lo maua tātou lunch boxes malvaina sistema mata mai lava su tau tā lasu 5 tā lasu 1 tā laiva su sene solo tu lava ilunga o tātou whangbai foi le tamu whaina le valu tu lai malu suloi tu lai malulu ai valu tu lai vevelai I lo mau fo tatu tu ainga le tatu 5 se lau lita mal fitu se lau 5 lita o le tatu 5 se lau lita lai fast food 5 ta la I tatu fitu se lau 5 lita lo fa po in 5 ta la I su sene e ma fai ona engrave print ai lunga le swa follow walo o se si foi le te fai me alo fai le ngata sfa nau I o fai poiponga na unga le fo e ma fai na engrave o mai lunga la ingoa wai le ngata si se langolo o maua tato company ai ona fo I o nei fo I masino lo fa mana tuina el pintoba ia mana ia e fa se fang non pink e se portai foi e tātou fabrics ona lo tātou tano pinktopa e tātou fabrics na posta tulia son nafi tātou fabrics lang pink awa o le mata officer e uniforma I lava la songa fua se ia pa ia la stofi tutong nina o le songa fua mo so lua ena so lulu moana ia mala stofi lo so simitia fu sap lava ai o lo le sfarele ia ona mati lo la ia o le masina la o le masina ne o ke topa I o le mato mafti le la fires for really malava e o foi ia la company of piniki a wala supporting on Tato Samoa Cancer Society ma pintopa ne masina ai o le tala no atu tato I mo tele tato I LA pink o lo fata winner temi ne
e 5% e to e sea mai i le tau o lau mita le te latu fua mai tātou whale o loa. O 5% la le e to e sea mai. E ave ese e to e donate whaatasi ma le tātou whaamoe muele tapinpena to e mil whaiunga nei masina. O isi vaenga o le lao o tātou company nei vai aso. Awawa so fitu lava masina uma. E ta ole o le positive day o le SAP e mo te ofulan mo mai ai ono nei vai aso fo ipo nei masina upa uri tato aso fitu ile aso Friday le mafti e tato ofunal winga ia la ale ofuina lan mo la ofulan piniki o lo maua tato moenga tele lava ia o lo whatawina tato o lo nei vai tau le ngate nei fale ainga Yo nei whanau fo ia lato lunches solo maua ia tato deep fryers e whai e tato fries pe kokaina ia tato fries Yo lo awa no fo tato Talofa voucher Nei si tamana o ali fo iluman na fi o suswani ilana whaatau O le whaatau stam o whaapea la iwa whai matou se o si o le ofisa O mi mita la i whaapea le lau alu iluma tongi ia le whaatau stama o le la maua mai resi o se ai pe o mana o whaatau sia li. O whaat, tātura ke shia le tongi lo whaatau me. O ila isi si tau kei o le Talofa voucher lo te sau whaonga. Whapea, o iso li. Te amata mata te. I mean, ele mwentura whaai o na o lai mana o mia nei tanga te sosoani. E le telo swingalo e tātou whale o loa mai sia ili mega store le teimin nei. E le sanga te latu atua le ilo po whinme aluanga i hai. Well, tātou se vai na iluma il milena i tātou snacks loa il snack section te mini ia loa iai level pito whapito mo tātou se vai ia tana i tangata se a e solo ale mea nā lena i el tātou o whingal benga a whapele te vai atu pisi se sales rep le te vai atu ai alo pe eu whai po where tu i se vai po where level vai ngane te au sa soani tu lava o le tātou Talofa voucher e mawhai o na tongina mai leo a inga mea tunu mamau au te loina o le tele lawa au tutongi Talofa voucher mai o le au bango o le au nusila wa o le oversea nga ia mawhisoswani fo ina i vaenga o lo o whatautaya ia tātou online sales ia nei atunu ia le tele mai ia tātou whaongaina me tātou Talofa voucher. O le Talofa voucher lea, o nai e suna limit. Okay, yeah, whawhataila mo le whawhisili. So it's up to you. Well, it's the time for ina le te musu e send me le sele ni nei te I whai atu. E o se o tamale ni da sana calculator ma sana api. So you can just tally up o le total o loana te whia whatawina. Ona e taunga I tutongi mai e le Talofa voucher. O le Talofa voucher e le sana e le fatua o ia le limit o le tātou Talofa voucher. You can start from 50 tala se ia pa ia le afe pe pase tu foi lunga. Ia mai o ainga nei au po ale tolo. Me ara mi mita na fe lua afe e o mai foi lua afe Talofa vouchers tamane. E isula le invoice ona au mai fo ile tātou PO number me tātou vaenga ia ona ina Talofa voucher. Ia ona isula ile invoice excuse me, ona tā o mala I o tātou o loa I o mai au nei. Mwhaintu e sendi tātou ai ngale tongi ina mai atu no mamau. E leina sefe oe, sefe mātou, sefe matangata le tongi ina mai ina I tātou whaatau mai atu no mamau. E se me whaine whapea ronai, a whapea o langa tongi mai ere. Nei o tātou ai ngai atu no mamau le Talofa voucher le pea whetara le ito nua. Ai te wale umano ta whaonga ina, e whainga e lak whapea, mai le sui. Yeah, ona le tele lava tatu vaenga whapea foi not just that, but si o loa foi nale o whatau tangata a latu le whale tu sulun ma fo tu sau tu film na whafo I mai ona pela tu foi sisi whale o mawai alo o man whatau I so mantua tātou follow lava I pulenga po policies for wa mai tātou Ministry of Commerce, Industry and Labour. O le whainga lava ia o tuenga waenga ia. Se ilunga lava e fautile o loa pe se
vaenga fo ina le whataita inga e se le ata le whaali tangata whaatau e le teimi le whai le whaatau nga ai o le whale e se le oloa le tonu. So it is only then that you can return the product and we don't reimburse you with your cash, but amauti toe tama whaisui ina tu se oloa I whamalie ina I ole tangata whaatau e whapena fo ilai I le tātou Talofa voucher ni te I o whapea awhetala ai whaatau e ono se lau man tupu tuela e o se lau man tupu ai fo whapea e cash out atu I ele me whena whaile tūlanga e mau te tausanga te lawa ia te oe whaonga ina o malau seling a whapea mo mera na e whimna e whaatau mo oi I e whaatau nisi mea ngā mo tato a ina o wala o maua tato toasters o tato a huli o sandwich maker o tato blenders wato o tele lawa ia vaenga e whaila to challenges ele ngate tono a inga a ofisa ia ma whala putuputonga fo ila iti fo inai ia o lo maua tato blenders ia ma tato vaenga lawa sosuani lo ma fo tato dumbbells tama ie si tino whanofua lo kesi ma si whapea lo besi ia koe so ai o maso o lo ma tato vaenga ia lo ma fo tato gym equipment tele vaenga o lo ele ia o ele ma ai o lo o maua o mai lunga tato I tu lau o le tato company o I le whawhaingo fia ina e on tata no mana I tangata whaatau me tunu ma mau le mana o mia fo le sasoani me tonu si tato tunu mo tato online sales mana I lawa sawa online sales te mini I ma whai ona e tongi ina me tunu ma mau sukalati pe a whapea nei te whaatopitope me lo malanga te ilisi to ina na pe tato no me e mai whafu na natu e wa aile sana wa ainga ai a wala matu wa ainga e tu sa o lo male pusa isa le tu tunta tu sukalati on a snack side lo le si tu la tu le tama lo for mai suli lo tu va e to le Cadbury le ko ko le isa at ia ai mai sol kele lo ngai ma wengi fa ia me mo e o to ni sila mo foi ma to ni Samoa o le me na le na fai atu lava silmana I ma corseta fo e le tele tato pokalami o le tato company tama fai lava I whamalie ina I tato le tato atunu ua le ngati le tato a ingolo malanga me atunu mamau o te minele Mrs. Palangi o ni awhakasi fo I ton tato whala o loa le ngati tato va ITVs I o tato laptops mo mea unga nei tamaitia I nei au ato ele ea se wangana laiti te se pasene but majority o tato ia mai whafo mea ngā lawalai mai whatau and we noticed that I o tato whala o loa ni te whapese sino mega store lawalo tanu atuai tato loa I tanu atuai lo maua o mai tato la ele ngata I tato sab ai tele sab lo te mau o le tato sab ANC building I sa lolonga awa tato sab ai vase ma le tato sab le lunga le market le sa lolonga na printing la vai fai ale ma wai si tato loa ono le tato la le I vai vase very convenient mo a onga le tala tato ai pe vai vase primary o Samoa college o le NUS o vai maunga mangiangi tele lava tato onga le tu lata tu e o tato a fa pe te sau le pisi tato falo loa tato printing service ni I vai tele mega store malo te mau ni me fa na so tu o le istini o esta I must Samoa hero wa fe o voi vase le e o tu sa fa pe o le entrance gates le a college Samoa college e ke sau like kikia maybe just 10 to 15 liters e o lola ia o le tato sap branch no fia le lu tato bio pote le lava le te te me fena misi sesi e le tato DP taxi stand le outa fale base primary ngale DP taxi stand lava mango ia sap le outa fai o le tato vai ngana esta em 5 entai na me onga na yalum fa now ele o maua like they don't have the
e lo mau ia la tole convenience e mau se laptop e mau tamalawa ia pe lo fainga wenga fo initial ainga ia le ava no le tato se vai vase tai na mea onga ni ai research po ala mea onga nei fana na mi ona tai na ia me fa tau so ipu kofe na ma so to na ti lo fai le cantina si ma to vai nga le tai o ola ua ia usu tali ono ia mana val fa te masania valu tu la le tu e fofo la time te poni e patu ua e tatua o le uli ia ona mana valo le si vaenga o lo ova no fo le copy center ale tatua vaenga i o le sapa tele lo ia Greg o Sitamo Chris ia ma i sitatu mama Janet ia ma le afinga venga fo lo ia o le awal serving tatu company e nai swinga la iti mo le tato la live ai tele se temen masina nei o le asui fo tato no foanga e tele atu la le space o no fang fo le la me e tato la live ai tele ia ai tu tau mai pea i lunga le tato i tu lau ai le ngate lea ia o tato whaalau iloa fo ilo whaalau ina tuai a wau te loa ina o le ai fo se special mo le tu e me i meo vai tele i tato no fang fo le atu mauai a wau o no fo va ai fo il toto ali i le tele fo io nei vai nga ton falle ia mo vai tele le ngata tato parking space ia au nisi fo vai nga o telo ina corsitana le paulea se vai nga e tatano ni teo au telo ina le ai fo nisi vai nga tato falle lo o le ama o mai fo i le vai aso a wai le misi lava i tato company ma falau i loi vai aso uma e tu tau mai pea o tato company le sponsor ina i tato debate youth debate a tato ala ata le ma senyona e ati aso sa pe o le sa le temi koma na i matamata me la i youth debate ma tusi la lota i tama nato e se me manatu papia e se lia o so telefon masino e se me momo a telo ina le o le pauna o tato vaenga le ata noa ina fo ni tai au a fa pela va isi vaenga tato o nanga ile ngate tato kiliva free lava tato town area na nai vaenga la iti lava o tutongi ina pone sele na iti lava o tutongi ina inu itu atu mal town area e mawhena vai ai message mai lunga tato itu lau fa pete friends mani se tato o whinga luenga ia message ai tu salava la tu tala mato whaelo tali ina atu ia queries i lunga tato itu lau tato mawa app wala vai ngalo mna mi au nanga tato company o lo alu falau i loa poni o lo fo te vai te nunga falau i loa e te lau vai tu fa pele o mawa WhatsApp message mai ma tu te fia lava ma tali atu ia mai a nei avea o masu to ali fa tai tu fo ia te o course talo tu mai fo ni tai au ale ngate le tato team MCR wala usumai awa te pena ina tato po kalame pen masania i tai au sulu masulu tasi ia au tilo ina la tu e moses i taimi fa poponga fo e tato po kalame fa pena ili vai se fo la sulu mala sulu o pe o tu ai wala usumai e sin mana i tu so tu tongi o sin mana ia o vai se lu na ala uso tu ai malu tala ula lava ia e fata similava ia le tu te tato mfuanga ne ya so sa mauli ia o mfo i tu e fa fo i ve inga e tato tapa auxilio no na ngale malo na ngalo fa ia te tato ia mai a nei fa tai of course it's mole fa no ina fo ni tu la ia fa la wiloa tu i fo ia ni va inga wo o na tato company hello aftai ronda ia sta tu pa ngale o fa tara fo mai ta o ni ta o le ma foto mai kunselani Australia sa no feria pa le tara fa la so le fa va pele ta usara ma ni po kala ia fa Queensland Australia ia atara fatu sa no fe ia ma ni fo ia fa mo tu te o ke longa Australia le kai au po le pe kwa ka le lima pa se na tena ia fa atara fatu ia ale sipa ma le o ma tu ma tara fatu sunga ni po kala ia fatu mo to ma ia la watching from to koloi di sila ia alo fa tai ia tu mo foni tu lai o le toia familianga ia i la to mo lo famana tu ino la to was fana u so ia po le ala pa so famana tu po le so tu fa si o lu ai ia inga fo ia
o se whamana tuino se maa po se me wapena ia whamunu atu tātou pōkarami ia o nisi fuolo mo i whanau nonga na malanga mingi mo reo tia whamawhanawhanina rea ngā ngore atua ia molina ngā whaftai tele le sunga ia rona ia o hafua ni temi whaamano aina ia warta tua te eli lava ia maenga fo i o mwhai na maa mala maire manu sio tātou atunu ele au nanga tātou company o le SAP ia le u whaamala mala maina sunga ia ni tai au ia o le ori ingo fo i leo tātou pōkarami o le Talofa Samoa mo le ilang ang whaftai tele ila ngolango le tātou pōkarami pio ne ele Uncle Johnny ia whapea fo le tanga luenga o le sui fua malau lau ina mo le langolango ina o le nei pōkarami a ia manu te reina ne aso i ono whiau mon tiute e whia ngai masio tātou atunu tātou tu e whilo e fo i le aso atai au i le teimi lava i le afo le ono i le alo whamalea ngā leo le atua le teimi mea ma umaronda i le ofisa tu tono le tātou alata tō whāsoi fu.